Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi Minwan Ramangi Hakerdog Ying Jongpi. Aganega Janmit Hadin juga review meeting buat yang ban update yakin itu active cases Ibadon apo kajela kajongi nakabenda kajingtip jom ki paipa nong snong jom kajela menta kasni ka active cases kalong lies pa life kondaimut but ke total active cases apo kajela megala jongi porokwe kapoi hajar kat kondaimut but menta kasni ki ba recover le di ki bala climb ki don arspa saumut every but di vaksin nak buat penting akan digapur nak benar penting jom di pajak nusuk senong jom kecela kecongi ngiladap siu kisah nak kementas sau po hajar teli di vaksin hakador lais pa tengka kawe ke vaksin but tang kendiat sengi nang ni ngin sayo ya kan ke vaksin bad hadin bangilayo ngin sa ai inject ye ki pajak nong snong jom ke jela ke jomi claim da don kam ban siudor AA ke sarkar kan siu ya kador jom ke vaccination baru kan ni ke saupo hajar teli abang saupo hajar teli filasufu namar ba saupo hajar teli ke mut ki don kaman ai Ardus kabamut don kam la kumugum nuru arpu aher jamut manai namar ba ki habat pendep sekadus kabah yakini kilong ki saupo sausnen sapo 44 years below up to 18 years yaki detail ngin sa walk out let's say katu kanipor ki ki jeka ki bangi idon kam man ai nang kong ya kini vaccination ya kini sa sarai haka review meeting kaman sa lokya ka ka bangamot ban ong ani kalong ba tang ka way ka bangila ban job yaw ni pnyang jimpang bat kata kalong ndei ka sarkar ka bala ban job yaw ni pnyang jimpang le iwe imen sim ba kordor ibasa aga jela megala dei ban ya trailang batru day ban boot perking ya kitu ki kendon di bakas sarkar kalabtha nakapor syakapor ladengila ban le kumta kumong pi na comment scam ba kajing spread kajing sapriang une virus kanum kta hadu kata-kata adu mentai ngila review ya ka jingdon jong ka oksigen lu apo ki hospital kalau nggak private tadi ki government hospital kum malong hadu genta kadang diang nadong syado den ada ngomong pi kat pengidang la ngie penbiang bat haga juga puat baling ibu ke containment measures su golong bang ngimpa ba kini ki positive cases kin yai keu na ka we kasni syakawe pat kasni bat kum malong menta kibadon hapo hospital kipoi ko ma ars pa ngutam haduk mentakas ni kumba ars pa ngutam kibadon na po hospital dinantam de tanata shispa praputam kibadon hapo ko oxygen shispa praputam kibadon hapo ko oxygen dinakat kadaw ka ka bangakwa ban ong na kamta kinong sok snong joge jela megla jongi sngaw bahasim kia ya kani namar kani kaji spread uni virus kalong kabasir kay hadu kata-kata bat pimday ban yalakai sngaw ba burong yakae kajing betha nakaliang jogo sarkar bat kabangi kerpat jur menta kum ginale mensiap sedem hau arajar arpo dakaji kelang bat ki borsnong ki bortau ki sunjuk ki nok sanchar snong nanta ki komiti jong ki borsnong apok jelam jong kawe udong we pongwe ulang basnong ngiat rei kamlang baro mentana kalian sarkar di kerpat juru ba ki borsnong ki bortau hapo jelam jong uwe po we ulang basnong hapo ke jelam kela jongi bakin skobha ban ya trei sitom lang
bat ke sorkar kenang ba nginlan ya kabat penhiar ya ke jingdon kini ki positive cases kaba nangke una kowe kaski syakoi patkas ka benta kaba ar ka bingi kren na review meeting apo ke jelam jong chief minister badon bulong benta ka jamit nilai athir jingbut bha hakawedei bat ka jingdon ka marba mardi apo ka jelam megala jong kowe nas ngeu bah ban pentip ya ki pai ba nong song snong jong ke jelam megala bakim dei ban kuslai kamarba mardi kastok kadang biang bat kim dei bandon kanu kajing siap ting nang ni syakmat nama nakalen ke sarkar ngi pek benia ia kani man kasni bat kabar kabang kwa bat pentip ang neru ka sarkar India kala sanction shushu ya une ukau ubangi ju ai san kilo shikle hakawei pakawei ka yin kibahap hapo ka AAY but PHH category ya une ukau ngila ai order ya perok ki wholesalers pok jela bakin lift na ki FCI ko daun bakher bat banra salaki jong ki jaka khnang ba nyo pansam no mentau benai bat uni ukhau ubengi ong ka skim kerpang PMGK ewai nyo na ka menta ar benai ubenai me bat ubenai June